I kuble ye pi waro ki pralok ki wasnyao suk wo up ye ki kubor wo pala hau new channel ki kubor wo pala ki wakwa open snyao chapi ne gajan met wada em ka wi ka kan thai da thang ko pen ya ka payu yong ka du nei da wa ya kne Thaw ya kne bhau yong rim ki hamedak te ton stang I chiki kubor ka wi na ki ManBei hanong ba telangana da thang im ko pen ya ka payu yong ka hadin wa ya khajia ki hei wo ya bha yong rim the report da ka Indian Today Kawara Lakshmi kawale Foundrus nem irta da Chah Thang im ko pen hakadia yongka kawatip kam ka Rajeshwari hei por wa kiti ki arngut dang ya khajia ki hajarong wo ya bha ya Thaw yong rim Kawara Lakshmi da yap ko na ite ikha wa inko hei por wadang em ko hapo isumar hakatu kasngi Tuesday Ite ijia wasnyao ma da jia ihaiwi ichnong watip kam ka wadiaram kawa em hapo ka Medak district kanong ba telangana ki pulit ka chegunta da ongki wa Kawara Lakshmi to ko wasa wachong hawadiaram chirup wa arngut ki khonyong ka hadin wa yut ukurim ko yaki lakatu ka nisnem wadadep Kawara Lakshmi wakadia yongka ka Rajeshwari kawada deb ya light kurim daya chrai namo daya ma ya timki hajrong wo ya bha ya iwi Thaw iwa he san acre iwa da e bha ya ki da ka bei upa yongki hakama ready district hakatu ka med monde ka Rajeshwari da lai ko chayung yong Kawara Lakshmi wai da mi I auri wa jor hapradi kite ki arngut hajrong wo ya bha ya iwi Thaw yong rim Ki pulit da ongki wa ka Rajeshwari da wanra ko chiklong I petrol wai hei por wa chrai ko da the ko ki ite I petrol wara ko ha ka payu yongka Kawara Lakshmi depte idin ko yaka kat wadang bam idin yaka Kawara Lakshmi dakso ko le ya ka Rajeshwari hei wa ka Rajeshwari le da bam lang idin yaka hachwa uwan poi ki janjung jan sem yo pen khlat ne yarap yekite ki arngut wa bam idin wai wo temple le yete idin Waro arngut dakit libo yaki chakawi ka hospital wa em chajan yo ye sumar hei wa Kawara Lakshmi da khlat no ko ne ni nasla khandau parthai ne iti ikha wa bam idin yaka hakatu kasngi Tuesday kat wa ka Rajeshwari wan da bam idin ya imet yongka prabhaw person waikam wa man katte dang em ijing im ko hema kat nisngi ha ka poisa tem em payude sai ka poisa yesnam kam hakani ka khubor le du neibhah Thaw da hun ko uthang ya ka payu yongka ish snyao ma u ap yi ki khubor wa phala ka nisngi te du kini don hi ki khubor wa phala ki wa kwa open snyao chapi yi ki khubor de poi chwa kut I khuble ye pi bro snyao ba ham da mu ye subscribe your new channel khanang wa yop ten cho cho phi yo yi ki khubor wa phala he kitin panar khuble chibot